Trahoera mai, i ora na whahua tātou i tō tātou wharere whahura ai te ie hora nei, tira tō tātou i te whanhora, poto nā tātou, wharere nei tātou i te pirititini no te sitira, fo i hoi a Emily Vania. I ora na, Emily? I ora na. I te umana, i umahau e tai mei te o te humapā, ware wana orua i te whenua no hau, e hati te tumu? Maua Michel Araki no, te tumu matamua o ia hai no te wharere te hui ratira no hau, no te proprio e rato te ture api no te pro no te whatuhara. E te piti hoi o te tumu pro, inaro tō o e ia i te mataro, e ia i te taria tō pai, ea te hia te veira o te tuiratira no ho. Ea te mea te momea tau tu i te o ro misa ia ro hea. Nen he i hawhi atu ai tō tātou huiratira e parheira i hau. Wo hiti mauta ho e o, no te mea teine wo i tāhei tēnā whenua no ho, Atei, no te pro no te rero wira. Ia, te rero wira, no te mea... te natirara. No te mea ua torohia ho e reni, ho e nyunyu, na una i hare tu i te whenua e nana. Wo mon o rovo me viti hoa te pro no te natirara iho. Tō maua te rera i te whare oire, o ia me viti hoa. Prope tātou mitra e maa auru jigapa e pro tātou. Tō maua te rera i te wahei no te rapa aura, i santo medical pa ia. Ai tia mai mo e jiga te viti o te natirara io. Tapo whai te tera no te pro no te telemedicine pa no te ianene pa te tuati mai no ho i pro i ho e tau te i teitine i te hare e tēno atu no te ani pe i rato te mo tuati mai o no te whahare pe te mo pro api na unei mai me tērero e te hare e no wani o no te mea te matini i vei i te centre medicali o matini teitoro me tia hei o te ani nei o i te whenua, ia taui hia te ie mea, no te whahare hoa e te viti o te natirara, ini e tōna veira no te reini i tuhia pai. Ai te o i te eha te no te ha mitrae, me trara, e whiwhirei tra no te hui ratira no ho. Papu me te.